Alpha Mizo Production YouTube channel and tu le ngai thatu zong zong te chibai kan buk chewa November ni som ni inrin ni ania vo in Myanmar thu thar rang rang kan riat thei ang hian bul in tran te ang matlani sual sipai ten an man tak kan u naw nu dalana pu na hi battalion 3 mingin adik lo thu kan puange kan mi le sa dik tak le mirin ommania tianga input siat na hi poi kan ti hle kalai PDF battalion 3 mingin dalan ani lo ti kan puanga mi puiten he input siat na hian thei to pa matlani za omna tor na le inpek na hi riat sak jok turin kanin nge na ni isoinon to lo ramang u ti in PDF ta chuan matlani kok tu dalana anpu chungchanga thudik ron tar langin thu chua an siamani tukin zingdar song pakhat vel khan sagain pateng muangwa highway a mine bomb thianakal sual sipai motor pakhat chu mine bomb mangin in mapin PDF tan an lo beya sual sipai pariat an thiani tanse township kape khobula vo in tlaidar thum vel khan SSC sipai le pisoti in kopte chu tanse PDF tanen anin kapa SSC lam puitura local sipai motor chu PDF 10 mine bomb bokin an lo beya SSC sipai pali an thiani voin chundar khatvela thokhan miong khuwa apo PDF 10 SSC motor pahni chu voi ni ngot bomin an lo beya SSC sipai som pakhat an thiani rangun lain taiya a jinglam police an kema an in line lai takin PDF tang rual ten M79 grenade launcher 14mm in an kapa police palian thia hei hi mahuya operation ti in amingan vua rangun lam chuan level sanin step through in kan kal to don an ti ani nimin tu khan sagain watlet khobula ti to khoskula kem siamtum sual sipai le pisoti mi javel chu PDF 10 mine bomin an lo beya Burma sipai somthung vela muna an thingala hliam po an tam hle a ruang po thiar ngal theilovin an omani nimin jing dariat vela khan rengun lekule phongji kongpuya police motor pakhat round lai chu PDF 10 an lo boma sipai lam chuan an mi le sa mi tlemte an hliam an tia mase hei hi PDF ta chuan ko na bom an timaya chundar som pahni vela sual sipai tan anron en non lai takin bom lian tha an khet khal pahni chu arwalin an ti puak le a thizat chu kan soi theilowa taksa bung rang te an chhar khawm na sa hle ani anti bom hi athok na hle in an soya abul khuwa a po angor hi alana hle ni in an soi nimin khan rampuma SSC sipai thizat za som pathum ni in san kachin le sagain kalai wa a thizat riat alani lo PDF lama mi pasari in nun na chanin mi pariat chin riat lavin anom bok san state phong sai nga po MNDAA tele SSC sipai te anin kap na sa hle a ni jandar kuale achan ve thleng khanin kapin SSC lam hi hual be ni in an thina sa hle riatani heta SSC sipai te hi kong zo laya kan huat mi puite an lungata kaplum treu tu battalion 77 te khan ni mungku lama in ka na po SSC battalion 99 po ral thuam tlan san trevin an tol le tani ni som pariat thlasom pakhat sang ni som ni pakhata TV news channel Bloombergin an interview na Singapore foreign minister Dr. Vivian Balakrishnan chuan ti hiana soi Myanmar sipai ten thunei na an lakhi democracy po kirle na ani mai baka Myanmar mi puizong zong ta na chiat vek na thlen tu thil thleng lung chiat thlak tak ani thil ti za thlak tak ani bok Myanmar sipai te hian rampo na tanga thu tha soipui po an ngai thadu lawa an pom du chuang lawani asin special envoy Singapore point be sei sang lu tuk du su sipai dictator ta chungchanga hian tunma atangin Singapore hian ton riat kan lo nei to a pon lamram ten thu kan soipui hian
sop na anei ngai lo dictator te hi indu le ataka engma ni si lo te an nia ram chung thil ani angin Myanmar mi puiten ma ni ta na ti tur in nei te chu ti mai ro u ram pon lam te soirem pui hi be sei du to su keini Singapore chuan mihring in hriat thiam ton na atangin Myanmar mi puite hi kan ron puyang cheu political lam matang chuan asin meetinga kan din na nga ya khan kan lading rangang asin thu chuak kha an pom don nge an pom lo chuan asin do san chunga hian min ong hlaya hian lon phalna anei lawang ti ina soyani Amazon rainforest a kumsom panga hnuwa ram chereu na sat ber tuma thleng Brazil rama Amazon rainforest chu kumin chungin ram a chereu na sa le a kumsom panga hnuwa ram ti chereu deforestation na sat ber tuma ni ti official data chuan ata lang Brazila Space Research Agency chuan kumin hian deforestation chu za a somni pani in na pungti asoi Amazon ramngo hi hnim le ram sa chi rang rang makta duai thum chuang omna ania aram ngo huam chunga hian mi makta duai khat vel an cheng mek bok heng ram ngo zau takhi khovel lum zel tur veng tu poimo tak pakhat ani telani data thar bera alan danin August sangni somni atanga July sangni somni pakhat chunga Amazon rainforest a ram ti chereu hi square kilometer singkhat sang thum zani som thum panga ni in kumsang ni paruk nulama atam ber trumani kumsang ni som pakwa a Jair Bolsonaro a president ani ma khan Brazil Amazon a hian kumsom chuang zet chu kum khataram ti chereu hi square kilometer singkhat atlingai lo kumsang ni pakwa le sang ni som pariat inkara ram ti chereu zat chorwal hi square kilometer sangruk zanga ani hemin nu hian kumtin ram square kilometer singkhat sangkhat zali panga ti chereu zia ang ani thung kumthum chunga anram ti chereu zat hi US a Maryland state ai po in azau zok ani President Bolsonaro hian ram ngo a hian thlai chin le mining kai noi te chu war taka kalpui turina fuya ram ngo an suwa samdan konga po in penen hian an lo in muthiam lo to a kumsang ni pakwa khan agency chu Brazil ming thatna tibor banga alo pu to ani kumsang ni somni atanga sang ni somni pakhat chunga ram ngo ti chereu zinga za asomli hi para state huam chunga mi ni in Amazon regiona state pakozinga ti chiat tamberani Brazil hi tun thatira Glasgow a COP26 climate summit naya khan kumsang ni somthum ma a ram ti chereu lo tur le hum hal tura intiam ram zinga atela he intiam na hian public le private fund US dollar tluk le dingon som pakwa le point ni huzet a huam tel don ani heng sumlut te hi ram cheto siam thatnan te kang mei chuak thel nan te le ram leilung fa te puina atan te manani ang US Constitution original copy chu US dollar makta duai somli pathum zetin an thalta United States ramdan pui Constitution original copy chu ningani khan lilam na muna US dollar makta duai somli pathumin an thala lilam na historical document an thal to ber tum ni in world record asiam ti fine arts company so da bi chuan a soi lilam na an thal hi US charter copy la mu thei som pakhat zinga pakhat ani September ni som pasari sangkaza sari somriat pasari khan America founding father George Washington Benjamin Franklin le James Madison te chuan Philadelphia a Independence Hall a an ming an ziaka akum le a nem nge ani US Constitution original copy leitu hi a ming puan zara ni lawa cryptocurrency investor Paul chuan he document leinan hian US dollar makta duai somli an the chuaka ma se an chang talawani so da bi thu puang tu chuan commission nen US dollar makta duai somli pathum le point ni in an thal ti soin lilam na a historical document thal to ber record asiamani
COVID-19 chuan kiam lam apan don to emokan ti lain hrikai thar an pun bel le ta zel mai karli chung chu azon in khovel huapa COVID-19 kai thar an pun bel le a hrikai mu chua tamna te hi Europe mai baka America le Western Pacific ram te an ni thu World Health Organization WHO chuan report ati chua thara atalang hrikai hi kar masane na khai khinin za a parukina sang zoka khovel huapa COVID-19 thi pui chu ram tam zoka tlak niam lam panma se Europe bi ka ero an pung thungani khovel puma hrikai mu chua tam naram panga tarlan zinga ram pali te chu Europe Russia Germany United Kingdom le Turkey te anni United States chu kar khat chunga hrikai mu chua tam na ber alani thung Europe ram za ve dona kar liam ta chung khan COVID-19 kai za a somemo a aya tamin emo apung chole a Europe kho chak lama vaccine la tlem naram zinga hrikai dam lo an pung chak lebok Western Pacific region Fiji Vietnam le New Zealand ate chuan hrikai an tla niam to thung America a chuan United States le Brazil an pung le ani BRO in ladaka motor kong siamin record an siam Border Road Organization BRO chuan amling la pass ladaka motor kal theina blade top kong an siama khovela motor kal theina kong sang berni in Guinness World Record an siamani kong lai le black topping hi fit singkhat sang ko som ni palia sang amling la pass ladaka an siama an siam zo nuwa document le evidence te Guinness World Record lamin an endik vele a surveyor rang panga in an endik nuwa Guinness World Record an siam thu hi thalin nuwa an puang ta ani Guinness atangin Director General Border Road Lieutenant General Rajiv Chowdhury chuan record siam nem nge na certificate hi November ni som paruk khan adonga Chowdhury chuan amling la pass kong siam hau tak zia hi soin mi hring ril ru pau khau na le tumru na ba ka khol man thiam na te fin fiana ani thuwa soya mun la om le bak bahai tak taka kong hi siamin classic lai phei chuan khowo lam hi 14 degree tani in oxygen level po apa ngai aya za a somnga vela niam te ani thuwa soya chutiang munan ha tho chu a hau tak hle ni ina soi amma a hetiang record siam tu chu Bolivia a volcano utaran ka kalpo na kong fit sing khat sang riat zakua somnga pathuma sang ni in herikot hi amling la pasian arong khum ta ani amling la pasi kilometer som panga athui ni in ladak khochak lama churam sector kalpo na kong poimo takani a kong hi chimle mar lama Mount Everest base camp te ai po ina sang zo kani Central chuan farm law pathum chu anol ta Prime Minister Narendra Modi chuan soisel lo tak mai farm law pathum te chu nol ani tur thu soin tunkum parliament thlasik thut khom nei huna suit felvek ani tur thuwa puang Modi chuan central le state sarkar ai otelna agriculture kai noi heng zero budget farming fertilizer crop patan in thak danglam minimum support price alang tlang zoka thil kalpui dan tur chungchang te enfia tu committee din ani angati bok television kaltlanga rampum huapa thu soina aneya Prime Minister chuan a sarkar chuan heng dan asiam chan te hi lo nei tu te naw jok te India lo nei tu za asomriat te na market le an thlai tharte man zoka an thal theina tura an ngai wanga an puina zok ani thuwa soi in laka ngai dam ka dila ka sarkarin ril ru tha a thil kan kalpui chungin kan u naw lo nei tu then khatte heng dan thar chungchanga hian kan hne theilawani ti in farm law pathum te nol ani tur thu hi asoyani ama po in sarkarin heng dan asiam ma hian akai noi mi chi rang le mi thiam te aron lo kani lo nei tu te thahnem tak te chuan reform an du thuan soya an chunga kan lom kan thei top kan chua chungin lo nei tu then khat te hna kan hril fia thei ngang lo ani agriculture economist scientist le progressive farmer te po in agriculture law poimo na thei to pa hril fia an tumbok ni ina soi
heng mi te hi lo nei tu zinga apo atlem zok an ni chungin an ma ni ne ngei chu kan ta na poimo a soi ho na nei puya an hial kal na tele an tran phung te ngai thak kan du awangin heng dan te hi kum ni chung kalpui ri lo phot tur kan ti boka chu mai ba ka Supreme Court ma a po phar ani bok dan thara an du lo lai te kan siam tha chungin heng lo nei tu te hi kan ne thei ngam chuang lo ani ti in modi chuan farm law an su chana soya Guru Nanaka pian cham hun poimo taka hian lo nei tu lungoi lo zong zong te hlim taka an chen na ina ho to turin kang en ani ti ina soibok nakum loka Uttar Pradesh assembly election a dona UP a hian lo nei tu thanem tak omin Prime Minister Modi chuan athu soya a sarkarin lo nei tu te ham thatna na an malak na te soin chung zinga chuan Pradhan Mantri Kisan Saman Nidhi te po a soilang telani